Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Solo la samu na mambo ya bwala mambo mingi ya kuzonza ikele mpangi boso mitambo tenge mambo mingi ya kuzonza ikele meakele mutindo beto tubaka na beno muntu ya kaka kubasisa beto na kati ya mpasi ikeleve kaka beto mosi beto ke kunwana kintwali ensemble na kubasisa Kongo na kati ya mpasi meyake kulomba mwana ni mwana ya suda ya Kongo na kuvanda kutula kipakala ya kukuba kutula kikento ya kukuba ni mutindo ina sibeto mesala mutindo na ve kaka mpasi na mpasi ke kutatamana wa kubula beto mutindo metu bila beno muntu ya beno levikilo muntu ya kaka nena kubasisa Kongo na kati ya mpasi ikeleve muntu ya kaka ikeleve batata na mama ya kile kaka beto mosi surtout beto na suda ya Kongo si beno na jambo ya mbongo beno ku konte ya kana muntu inave samuti ba mpasi ke kutatamana ya ngolo inza ya muvima kena kuninga na mvula ya beto kena kukota ya malmalu ya samu beno kuna na Kongo même na boile ya Pompidou beno kena base information ya mingi ve samuti na boile ya Pompidou bake kubumbaka beno ba mambo mingi kima ya mbote si abeto awa samuti beto kele na mbanza ya bantu na kezonza ka ndinga ya kaka ya anglais donc base information ke kubasika ka mingi base information ambote mpangi ya muno general keteka me kupesa nge mbote mingi matondo mingi na kisalu ya kukuba yina ngeke na kusala samu na mambo ya bwala donc ngoni kutubati bampangi ya ba français ke kutubaka beno ba mambo mingi ve me awa na bwala ya bantu ke tubaka anglais pas information qui mingi inabino kuzaba ve
inza ya mvimba yakivana mambo ya kukuba beno zabati banque ya nini FMI même na banque mondiale bameku zabati ba inchi mingi mekukota na bamfuka ya mayuya bamfuka ina baki ya kutsunika yana mikanda ve ni ina kena kusalati ekonomia inza ya mvimba kukwena na isi ni kuna bahina kuzola kuyiba bampangi mbongo kama siku kwiza na bandia tulu ya kaka ya kusalila bambongo. Donc babwala mutindu Kongo ya beto ina mumwana ya mumboshi ina bake bukaka mkadiampe mamutantu mukuyu mekuna kubaka bamfuka mingi ya kubumama bamfuka ya mayuya ina ba bank mingi kuzaba ve ontangu ina bake salaka yake salaka mutindu ina yake kuchanger yake kusobaka ekonomi mutindu mbongo ya inza ya mvima ke kutamulaka. Donc ni kuna mingi mekuzaba ti muntu ina keka bandi miyanke na kusala bu bandi na banani na beto bana ya Kongo samuti ba français kia kubumba yani ni kuna nkele ya beto kele na ba français ni kuna nkele ya beto kele na ba français ya muyibi ya mayuya baina kuzola bandombi ve baina zola kaka kudia kuyiba bao batatamana kukuma na kubaka bimvwama nyonso yina tena kubasika na kati ya bantoto ya beto ni kuna nkele ya beto ekele nkele ya beto kele ve na bufalansais yina ke mutinu ngena munu yina ke kuvumuka na suka ke kuna kusosa kisalu ke sosa ke kusala ngolo na kujikisa dikande ya yani ya kele bantu ya mayu ya yina ke kukangama na kati ya politiki ya luvunu ya kuyiba mbongo ya kutalisa bampangi mpasi bayina ke kaka na nsatu ya kubaka bimvua manyonso ni bao ke na kubumba mwana ya mumboshi bame kusola dikanda na Kongo ya beto bame kusola dikanda ina bame kusola ni dikanda ya bamboshi ni dikanda ya bamboshi mekuma mutindu mindele bao ke bandombe menakati bame kuma mutindu mundele lena nke kuizaka na bwala ya nge anke talaka kaka ndandu ya yandi mosi yanke talaka ve ndandu ya mutu ya kaka ve kaka ndandu ya yandi mosi yange kutalaka bame kusola ni bamboshi ina mekuna kusola bampangi ya beto na kati ya bamakanda na kati ya bandinga na kati ya bamapangu ya beto na bakarte ya beto na babwala ya beto babantu ndambu kaka bamesola beto zaba babantu ina bame kusola bakupesa bamwa lume ya fieti bame kukuma kuna funda bampangi kuna kufwa bampangi kutula bampangi ba poison kubula bampangi kufuilisa bampangi nsoni ni mtindu ina mi beto mekuzaba bambazi ya bafalansais na kati ya beto yake mutindu inti ya bau kuna na kati ya beto si beto mekuzenga inti ina makulu bambuma nyonso tu ina akele na inti ina ke kubwa na ntoto donc bao bambazi nyonso ina kia kukangama na inti ina bau nyonso ke kubwa ni kuna wetu tuba kiyenge ya bana ya suda batata na bamama na mvula yai betu na kukwenda yai si betu mekusala veki yenge ya bana ya suda betu mekukota na bomputu ya bamvula na bamvula ya babana ya betu na mitekolo benu ke kubuta benu kutala bana ya lekole ya bakento bandumba ya fieti mutindu baka na kubina kulakisa nzutu ya bao ya kikento na kati ya basali ya bayimba ke bakaka baklasi kuna na Kongo bandumba benu mekutala bao na batenu baka na kubina ina kena kulakisa wapi mutindu bantu ina mekunata likole na isi na kuna na Kongo ina bane ya bandumba batata mekufurisa bao me ngeke benu kena kutala bako ya baka na kubina sango nike baka na kubina bame kukatuka kuna kunwa malafu na kati ya mwaba bisika nima kutikisaka ba malafu na kati ya bakartier ina kentama vena balikole bake manisa kuna malafu na ba makangu ya babo kele nani babantu ya politiki ya beno ni bao babana bamebebisa bake tula ba bivumo kubutisa ba mutindu kaiki bisalu ikele bebana ina kana kukula na kati ya mpasi donc Kongo ina mokuma kaka babana ke kubutema bubandi na bubandi
beno mukutala bantu yakaka ya bamboshi yakuna na talanga imekuna baka minduki na kuna kusosa bambongo na bainzo ya bantu beno kutala bao patata na bamama ya ikile jambo ya kusakana ve mambo ya kiyenge ya suda ya kele timenga ya beto kikubwa samu na kiyenge ya bana ya suda mtu baka na beno kumukuna kuna kusosa bima ya ngolo betu zaba tina kulosa bamboshi ina fokuvana kintwadi siki betu vana we kintwadi ina kevana mambo ya minduki ni mutindo ina na muke tubaka yao milumu mingi sio bokula pongi Mikaela pongi mfumu ya ludima minduki ya ngolo yao yae munu mosi muke vana na kati ya terrain ina na kutwalisa ba mambo ina samuti malunzi ya munu kena kuso préparer parce que muzabati si mumenwa na vena luzingu ya munu ya bana ya munu ya likane ya munu na Kongo mutu ya kaka kikunwa nina bauve et muke prêt bubuye babokila munu ti bima ya ngolo yawe ya munu mosi kavana na kati ya terrain ni mutindu ira Kongo ina kele ya beto nyonso beto na bikave bantu yaishi ya nzenza mutindu bamboshi kubebisa Kongo bame kusumba mingi na kati ya beto bampangi ya beto mosi kina kutikisa beto baki na kubika kifumu ya mwana ya mumboshi mena mbala yai benda bika baki na kuone na madingu beno zaba nzonzolo ina kekuone na madingu yibake tuba beno metala nsati mabiala mekuna tala nkadi ampe mamutanti mukuyu memtangu yaba nikutuba yangina kutekita na kati ya ndinga beno kuwa yendi mbote. L'entretien entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le chef de l'opposition congolaise, Pascal Tchatima Biala, ce samedi 21 novembre 2020, s'inscrit dans le cadre des consultations permanentes sur des questions d'intérêt national. À l'approche de l'élection présidentielle de 2021, il est plus que nécessaire de créer les conditions d'un scrutin libre et apaisé. Pascal Tchatima Biala est donc venu faire des propositions au président de la République. Nous avons fait le tour de la situation nationale. Nous avons abordé les questions de paix, les questions de cohésion nationale, les questions de liberté publique et nous avons abordé également les questions démocratiques, notamment les élections. Le tout, c'est pour arriver à l'apaisement dans le pays, parce qu'au-delà de ce que l'on voit, de ce qui s'écrit, le pays n'est pas encore tout à fait dans la sérénité. Et il faut créer toutes les conditions possibles pour que le peuple congolais se parle, pour que nous allions de l'avant et pour que des corrections soient apportées. Mais bien entendu, au-delà de ça, nous avons parlé de l'élection présidentielle. Puisque dans 4 mois seulement, nous devons y aller en principe à l'élection présidentielle. Mais il faut s'assurer que dans ces 4 mois, nous aurons réuni les conditions idoines pour que nous ayons une élection présidentielle apaisée, dont les résultats ne seront contestés par personne. Pour Pascal Tchatima Biala, le dialogue de Madingu qui s'ouvre dans quelques jours doit être déterminant. Il s'agit d'un indicateur important pour une élection réussie. C'est à Madingu que seront définies ces conditions. Les conditions de transparence, les questions d'équité, les questions de l'indépendance de la commission qui est chargée d'organiser des élections. Toutes ces questions qui sont devenues des questions bateau doivent être reprises, mises sur la table, discutées franchement pour qu'il n'y ait pas place au désordre et que les uns et les autres ne profitent pas pour traîner le pays dans ce que nous avons connu et de tristes mémoires. Mais nous avons parlé aussi de Madingu, effectivement. Madingu, c'est dans quelques jours. Madingu se prépare. Et il faut s'assurer que les conditions de préparation de Madingu également sont réunies. Notons que le chef de l'opposition est un organe constitutionnel. C'est le leader du parti ayant obtenu le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale congolaise. Binkuti ina Tchatima Biala vanda ya kuluata. Yake binkuti ina kaka yani kuluata ka ntanga yana kuna kutala mfumu ya kimvuka ya bao ya francophonie ina. Yangi ya kuluata ba base ya yani ya ba Senegalais. Na ba chapeau ya yani ya bantu ya Afrika ya l'Ouest. Ina kena kula kisaiki. Tchatima Biala kele mtu ya Kongove. Ni utinu ina batata na babama.
benuke kaka kuna na bantu ya isi ya nzenza ni bao inakena kusala ba relation ku signer ba accord na nkadampe wa mutantu mukuyo ba kutatamana na kudia sa mu bao nyoso kele kaka bantu ya isi ya nzenza beno yufula Nsati Mabiala bankoko yani nani kuna na kizungu ya Ludima beno yufula yani bankoko yani katuka à côté beno yufula yani beto mekula kisa banani ke bankoko ya betu na kati ya kizunga ina kuna na kati ya bapei duniari Mikaila Mpongi ina kusinyeke mikanda na bamindele na 1883 ina ke ancêtre ya munu beno mekutala donc beno tuba na Nsati Mabiala nkoko yani mekukatuka à côté na kati ya Ludima kuna nani zaba yani beno mekutala batata na mama donc mvuatulu ya bao kena kulakisa bao batu bagana beno kena kilumbo ya Mansukina beno ke kutala bidimbu mingi ke kulakisa beno ke bantu yai oba kele kaka bantu ya inza ya nzenza ni kuna bakuzola Betove bakuzola Kongo inave bagana kutala kaka bivumu ya bao bake kudia bake kunua bake kubina na Zulu ya mbongo ya bana ya Kongo bake kubina na Zulu ya menga ya mwana ya Kongo inakena kudanda ntangu nyoso ni mutindu ina batata na mama penmo kutala donc nzambi ke kukulumuka ve si beno kena kuvingila yisu ya mundele ine ba mindele vunaka beno kukomaka na likulusi na kutubula beno tiyandi ina vanaka mwana ya nzambi beno ke kuvingila beno ke kuvingila abeno na kutala yisu ya mundele ina kusalisa beno asiki mpia ni ina kena kusala tiba mpasi kutatamana kuna na Kongo samu beno kena kusikidila na yisu ya mundele ke kusalila beno vene yisu ya mundele kena kusalila ni mindele na bambazi ya bao bandombe mutinu bamboshi ina kena Kongo beno sikidila na beno mosi tete kubokila bambeve nyonso ya batata ya beto kukulumuka kuna na Kongo ba Mwala Mbungu kukwiza ba Mikaila Pongi kukwiza ba Tata Ndundu kukulumuka ba Musa Ngembu kukulumuka ba Grenar Matsua kukulumuka ba Mama Chimpa Vita kukulumuka ba Tata Diangenda kukulumuka ba Tata Kimbangu kukulumuka ba Tata Manima Koso Shikozo kukulumuka ni bau betu ke kusikidila nenda bambeve yina ya batata ya beto nyoso ina kukwenda bazi nonso ya beto nyoso tu ina bame kufua mutinu batata Emile bya yenda batata Masamba deba bau nyonso fuba kukulumuka bakimbwala nkaya kukwiza bakikadidi bakinganga bajawara bau nyonso tuina menga ya bau ina mekudada na Kongo ina mekufua bau ina nyonso kukwiza ina bau betu kusikidila sibeno kena kutatama na kuona na binzambi ya bau ina mpasi ya beno ke kufuluka beno ku samedi la ve babinzambi ya bau yisu ya bau ya mundele kasi beno ku samedi la yandi mosi Tata Nzambi Nkwa Lulendo Nzambia Mpungu yandi mosi Nkwa Lulendo Nzambia Mpungu beno kulutila na nzila ya yisu ya mundele ve ni mutindu ina yakele batata na mama singeke na kusamdila yisu ina nge ya mundele ina ngena ngukanisa lusambulo yange na kukuma na kati ya yandi mosi Nkwa Lulendo asiki mpia me bazonzaka batata Ndundu batata Bwena bani kutuba sala sambila sala dibundu sikama siama tatamana nungunu bakutubaka yao dibundu kile dibundu ya Tata Nzambi ya keleve dibundu ya yisu ya mundele dibundu kele dibundu ya Tata Nzambi batata Bwena bani kutuba ya batata Ndundu bani kutuba yao bahina bani kusolela na Tata Nzambi yani mosi kuna na ngwedi
baba ni kuyamba mpeve ya longo bani kuzonze na labao baka kutuba mutindu mose bani kuzonza na nzambi ya lulendo ni kuna peba tata ndundu bani kuzonza na tata nzambi mpeve tubaka na bao di bundu sikama siama di bundu sikama beno kuna kuwa yao beno kusikama ya keleti ngeme tula nzutu yange mwelo yange mpeve yange na kunwanila nzutu yange na kunwanila dikanda yange na kunwanila dibundu yange na kunwanila nzila yange ya tata nzambi ngeke ya kusikama kuna yake mutindu ngeme kukuma Kongo ditadi mingi kena kutala yao mutindu nave dibundu sikama pantu kena kutala kaka yao kaka mutindu kima ya ndambu ngeke ya kusikama ngeke ya kukangama kuna mutindu ditadi ngeke ya kusikama na mayindu ya kubumba bantu yange mwana ina katukaka na mbanza ya Kongo mwana ina katukaka na mbanza ya Maluango bakele babantu ina nzambi kutulaka kuna na ntoto nzambi mekubaka bimvwama ya yandi ya ntalu ina ya mekutula yao kuna na isi ya Kongo kuna na suda mingi na suda ya Kongo ya mekutuba timume kusola beno dikanda yai bimvwama yai kele ya beno kusadila yao beno kudikisa bana ya beno bantoto yai kele ya beno kusadila yao beno kudikisa bana ya beno kukudisa bau na yao nzambi mekubaka bamaza mingi ya mekutula kuna ya metubati bamaza yai kele yange Kongo baka yao sadila yao dikisa bana yange keba pwala yange kansi Kongo komose kutekisa bantoto ina nzambi meko pesa yandi samu yani kudikisa babana ya yandi ya bamvula na bamvula Kongo meko baka bamaza kena kutekisa yao na bantu ya kaka Kongo meko baka bamfinda meko pesa na bantu ya kaka babantu kena kuzenga kuvedisa bamfinda nyonso babibulu komose kunwanila bantoto na babantu babibulu komose kunwandila bamadia na babantu samuti Kongo mekutikisa yao na muntu ya isi ya nzenza mingi kena kudila kena kukanisa veba mpasi ya kena kukatuka kote mesamuti tata nzambi mekutuba te dibundu sikama siama dibundu sikama mebeno mekumanga na kusikama beno kena kulandila binzambi ya luvunu sama mkutuma na meno ti nikuna ngeke kuna kutala lulendo nikuna ngeke kuna kuzwa bimvwama nikuna ngeke kudikisa bana yange meina nyoso kele binzambi kaka ya luvunu samuti nzambi yani mosi ya lulendo tubaka yao na batata ndundu batata bwena dibundu sikama ina yani tubaka sikama nzambi zabaka yani kutulaka deja bimvwama peno tala na suda ya Kongo bantoto ina ngeme kukunda kwani mwambuma ya fieti ngeme kubaluka na manyima ya inzo ngeme kufutuka ntama mingi ve mbuma ina mekukula mekubashika ina kena kulakisa lulendo ya tata nzambi mekupesa beto nyonso tuina beto kena kumanga kunwanina bantoto ina beto kena kumanga kubumba bantoto ina beto kena bika bantu ya isi ya nzenza kuisa kubaka yao nikuna nzambi mekutuba jaka na batata ndundu dibundu siama ngeke kusiama kuna ngeke kulandila kaka ni ina ngezabati bana ya babana yange nyonso nkululu ya bau kusalila ya bau bidilulu ya bau nyonso kaka na bantoto ina ngeke kusiama kuna menge Kongo ngeme manga kutala yao ngeme bika muntu ya isi ya nzenza mekuisa kubaka muntu ya isi ya nzenza mekuluta na nzila ya mwana ya mumboshi nkadi ampe mamutantu mukuyo ina kele vempeve mumboshi ina bamindele mekuisa kukutila beno yandi kuna na kati ya Kongo
Et di nzambe me kutuba jaka na batata ndundu. Di bundu ngeme kusikama, ngeme kusiama, minungu nupeke na kupuiza. Ngena kununga, ifonge kusikama tete, nge kusiama tete. Donc beto na kutala nungunu ya beto. Na kutala bima nyoso ya mbote kuna na Congo, fo beto kusikama, beto kusiama tete. Beto na kubika ve, bantoto ina nzambi me kupesa beto. Bimvwama ina nzambi me kupesa beto. Beto me kubika muntu ya isi ya nzenza, me kuiza kuna na Congo kena kutala kilengi ya yao nyonso. Me beto kena kulanda kaka bandambu ndambu. Ina nge kukuzwa hata ndandu motive. Ina ngele na kukulisa ve bana yange. Ina ngele na kubikila ve na mitekolo yange. Ngige na kutala kaka divumu kivumu yange ya fieti. Meno zaba ntangu betu kena kutuma na betu tibet kena kukuma bantu ya isi ya nzenza na bantoto ya betu mwesi mingi kena kutala yao kaka diambu ya kuseka betu kuza kutubulaka beno diambu ya famille nkuka ya famille sapi kuna na Pointe Noire beno mekuzaba betu salaka videoere peut-être ba mwa meluta mingi ba ngonda mekuluta mingi betu kusalaka videoe na betu lakisaka mikana nyonso baiki pe ba mekuna kumuangisa inzo ya bankuka kuna na Pointe Noire. Je disais tantôt que je suis monsieur Kizito Kuka, descendant de la famille Kuka. Donc le terrain de Nkuka Service là, si au 94 trait d'union 98, a été acquis par notre père avec des documents bien à la mairie en 1973. La mairie avait exigé qu'on puisse construire et nous avons construit comme le stipulait le contrat avec la mairie. Mais en 2000, Maison sans frontière est arrivée. Ils ont acheté une autre partie qui n'avait rien à voir avec notre terrain. Mais, et nous avons aussi la copie de leur permis permis d'occuper et puis le certificat de vente qu'ils avaient. Mais curieusement, après, ils se sont arrangés pour avoir une extension de 9 hectares par un arrêté ministériel. Mais dans les années 2015, ils ont gagné un procès contre Société Afrique. Et c'est ce même jugement-là qui vient nous imposer pour nous expulser. Or, nous avons respecté le contrat avec la mairie. Et la mairie nous avait même écrit pour dire que jugez de votre bien. Nous n'avons vendu que 24 hectares à la Maison sans frontières. Mais après des dérangements, là, ils sont arrivés, Mano Militari, ce matin, cassé. Maître Mbonazer, qui est arrivé de Brazzaville, avec un commandant qui a amené 3 BJ. Toi, Toyota Land Cruiser BJ. À notre terrain, ils ont expulsé les locataires, Manu Militari, ils ont cassé la maison, sans même nous verser un franc, même pas nous verser un franc. Pendant que les décisions sont pendantes devant la Cour suprême. Donc là, les vacances judiciaires viennent de finir. En principe, on devait repartir en procès. Mais avant qu'on reparte en procès, ils sont venus nous casser. Et j'ai appelé monsieur le procureur général près de la Cour d'appel ici pour lui faire état de cette situation-là. Mais malheureusement, il m'a raccroché au nez. Malheureusement, il m'a raccroché au nez. Donc nous faisons recours au monde entier, toutes les institutions qui peuvent rétablir le droit. Nous sollicitons votre apport, que vous puissiez nous aider à rétablir notre droit. Et nos locataires n'ont même pas bénéficié d'une indemnité d'éviction. Ils sont expulsés comme ça, des commerçants. Donc c'est vraiment l'oppression, c'est vraiment la dictature. C'est vraiment l'oppression et la dictature. Donc nous n'avons plus de force. Là, nous savons que faire. Nous savons par où commencer. Donc nous faisons recours au monde entier de nous aider, s'il vous plaît. Aidez-nous le monde entier à rétablir le droit. Et là, nous sommes en train de préparer une correspondance adressée au président de la République. Une correspondance de protestation. Les années passées, nous avons déjà écrit au président de la République sur cette situation. Mais nous sommes surpris que jusqu'à aujourd'hui, notre situation n'est pas tranchée. Nous ne savons pour quelle raison.
C'est pour vous dire qu'il y a des gros bonnets derrière cette affaire. Mais nous demandons que le droit soit rétabli. Nous devons être dédommagés et nos locataires doivent bénéficier d'une indemnité d'éviction. Donc nous sollicitons toutes les institutions, tous les ONG qui peuvent plaider pour notre cause, de nous rétablir dans nos droits. Nous aussi nous dépendons de ces revenus-là. Je vous sollicite, je pleure devant vous, et voilà, nous sommes vraiment déçus. Déçus. La fois passée, c'est ma mère qui est restée à l'hôpital là, à cause de ce même problème-là. Ce Roch Roger là, un étranger qui vient se faire mettre dans un pays des Congolais. Est-ce qu'un Congolais peut quitter ici et aller aux Antilles là-bas, aller faire ce que lui il fait ici? C'est pour vous dire qu'il y a des gros bonnets derrière cette affaire. Mais nous réclamons seulement à ce que le droit soit rétabli. Que justice soit faite. Merci. Mais il n'a qu'à lever les qui a qu'un ya lisuba, il y a que ba unyoso keka bantu ya Martinique, mais il y a que lever les qui ya yandi ya mama mosi tata mosi, il y a que le kaka yandi pe katika kuna na Martinique. Donc faut pas bantu ku confondre yao. Il y a que lever les qui a qu'un ya lisuba, il n'a pas que tata mosi, mama mosi. Il y a que le kaka muntu ina mpeme ku katuka na Martinique. Mais muntu ina ke kusadelaka bankadia mpemba basasu depuis ntama même na ntangu ya Bayonne yani kusadelaka bao beto tubaka mambo ya Roger Roch ina kena kubaka ba mapangu ya bantu na Pointe Noire beto tubaka diambo ina ili yani kuproposer que kusumba lupangu ya bankuka ina bao kumangaka melemme kuwandinga ina ya mwana ya nkuka ina bani kudila kena kulomba tia beto kuna kulomba na bantu nyoso kuzunza ka mambo ya balua ya inza ya mvimba hakuiza kusadisa beto hata muntu ke kuiza kusadisa beno si beno kunwana ve si beno kubaka bambele ve baminkwati ve na kubingisa bamboshi ya nkadia mpemba ina mekukota na kati ya kiyalu na diyalu ya yandi kuna na Pointe Noire yake ni mutindu ina batata na mama beto tubaka na beno ata mutu mwesike kuiza kubasa beno nakati ya mpasive mingi yaike kaka mbatukulu lupangu ina ncho ni kento ya ngari mpe mamutantu mukuyu banaka na manima yao yani mekufilisa ba faux huissier ya justice mekukatuka depuis na Brazzaville na bambulumbulu ya bao na kwenda kubaka lupangu ya bankuka kuna na Pointe Noire ba mekumwangisa bainzo ya bao betu tubaka jamu ina bankuka ina bame kumuangisa yame kupesa munu kiadi mingi mais mama Olga mpe ya bambu beto salaka pe video ya yani beto lakisaka wapi mutindu luyalu ya justice ya Congo ke na kati ya mayuya bao kekaka na kubaka ba ordre na misiku kekatuka na nkadia mpe mamutantu mukuyu beto tubaka pe diambo ina yandi mpena bilumu kukiza benu kwa ke bame kupasula inzo yandi kuna na babambu kuna bame kubaka restaurant le bambu ina na Olesongo Ondai Jean ina ke mfumu ya bambulmuli ya bamboshi na bwala ya Pointe Noire beto kena kukumba bantu ya nzeza na isi ya bantoto ya beto mosi ya bidimbu yao ya mekutalana kimona meso beto mekutala yao bankuka lupangu bame kubaka na kento ya nkadia mpe mamutantu mukuyu ina kegele kaka bidimbu ina beno kena kutala me mingi kena kubula maboko kena kumanga kukotila bankuka beto boklaka makanda nyonso na bwala ya Pointe Noire kutelama na diambu ya bankuka yai me babantu kuwilaka beto ve samu tumame kutala ti ina mekuizila kaka na bampangi yake kukuizila na beto ve me beno zaba ina mekuile la bampangi na kibumbu la kilumbu ya bubu yai mbasi mpe ya kele kubuilela na ngepe nige kuseka kilumbu ya bubu yae mbasi ya kele ninge nkadia mpe mamutantu mukuyu mekukwiza na vitesi ya Zulu na kutekisa suda ya Kongo nyonso kubaka balupangu kukumisa beno bamputu bantu ya isi ya nzenza mingi kena kutala yao
yani mekufwa bantu kuna na kati ya lopulu bamvula zole babizunga ya kaka amekuvana ya babu swi bake na kunywa malafu bake na kubina bake na kusepela me yake na kukwiza malembe na malembe sibe no mekubika bao kusala ba vote ya bao uba kupesa diaka nkadi ampe bamvula zole batata na mabene kuwa ba mfuilulu na bidilu ke kuduma kuna na suda ya Kongo ba makanda mingi ke kufwa mingi ke kudila yake vana mutindu nyamba ya maza mekukwiza kukota na kati ya babwara me ila ke vana ve nyamba ya maza ila ke vana bidimbu ya mfuilulu ya manyongo kuna na suda ya Kongo ni mutindu ina batata na mama batata na mama yakele jambu ya makedika betu na kutubila beno batubila beno batata na mama depuis Congo ya ikele mutindu ya beno mekutala ve bantwene ya mutindu beto kena kutubila beno mambo ya Congo na makedika nyonso betu mekukwota na kati ya kimpeve na kutuba makedika mingi kena kuboma ya kutuba makedika samu tibaka na kulanda mwa lumea ya fieti ina nkadampi wa mutantu mkuyu nena kupesa bao lumea ina kele lumea ya Congo minogu wa batata na mama donc oui lupangu ya mankuka beme kubaka mais si beno panaka bantu ya kukuba Roger Rock kele nani yani kele nani kuna na Pointe Noire ha ben na régler compte ya Roger Rock kina beno zaba bantu ya luyalu ya luvunu ya sasunge so wakote bake kuvandaka bambulumbulu ya bao beno kuzaba beno kana kuvingila iki modord batubila beno ti oh beno kana kusala diambo ya kana kusala diambo ya betke na basinga ya mundele betina kutuba diambo ina na ngolove beno kana kutala mayindu ya munu wape mutindu muke na kusoso kukwizila si bantu ina bakutala ve ba menga ya bao meba na kudanda kuna abao na kubika beno wasiki mpia bage na kufwa beno na kubula ba maboko beno na kutula kaka uonga beno na kuona na kacha bainzo ya nzambi mipelo misioni minzami kuna na Kongo beno na kuna dilela na Yesu ya mundele na kuza kusalila beno inza yai yake linza ya bantu ya ngolo mutindu Biblia ya ba mipelo mekutuba œil pour œil dent pour dent loi ya talion yin bake bokila yake ni mutindu ina kele inza yai batata na ba mama donc batata na ba mama mambosi ya nkadiampe mutatu mukuyu kuna na suda ya Kongo beto kuzaba bao bambazi ya bao beto kuzaba bao beto kena kukuba ma bame kuvedisa Kongo bame kubebisa Kongo bame kuyiba bimvwama nyonso ya Kongo bame kuyiba bambongo nyonso ya Kongo awa bake na kutekisa bantoto na kusosa kutula beto kuma bantu ya isi ya nzenza na bantoto ya beto mosi na mbala yai yake vanda benda bika na mbala yai yake vanda benda bika na bampangi ya bao bantu ya Pompidou ata mutu mosi ke kuluta ve bao kena mayele ya bao nkadi ampe mekusumba ba minduki beno mekutala ne beto mpe bana ya Kongo beto kena mayele ya beto kuzaba wape mutindu beto kusala yao me beto na kusala yao kaka beto mosi ve beto kena nsatu ya beno yina kele na kati ya terrain ina baka zonza ka resistance yake bana collaboration na beno ina kina terrain na beto ina kilawa kena kutula mayindu kena kutula mambo nyonso ya kuyidika ya kukanga bao nzila bame kuyiba mbongo ya Kongo bake na kukwena kuswanye bao kuswanye na mputu opposition luvunu nsati na bela beno kutala na kuzonza na kutekita bake na kwena na madingu bake na kutuba election ya makedika me beno bake kuvuna beno bamvula na bamvula basati mabiala ke bambazi ya nkadiampe wa mutantu mukuyu bima nyonso bake na yao yakele bame kusumba yao na mbongo ya luyalu ya Kongo bakolela bamunari bima nyonso bake na yao bame kusumba yao na mbongo ya Kongo beno mukutala mumboshina Nzo Matias metubila beno kandida baina ke kulanda ka beto na bizizi ya YouTube beto kusalaji yaki zizi mosi
kuna na Congo na Diambu ya Kintwali ya Ngwisani ya Nzo Mathias na Nkadya Mpemba Mutantu Mukuyu na 2009 élection yina Ngwisani ya bao wanakati bake kusala coup d'état yani ke vana ministre ya finance ya Ngeso. Après la 2009 Nkadya Mpemba Mutantu Mukuyu zula bika ni Yandi Nzo Mathias bako signeke mikanda yina na mantwala ya Omar Bongo yina vanaka président ya Gabon. Nzo Mathias ke kamuteke kamugangulu donc yana vani Bongo pe te côté muteke et donc basa kori na salamaka na Bongo tangu Bongo mekuza kufwa Nkadya Mpemba mekuvuna Nzo Mathias yani mezonga ti allons seulement beto kwenda kwana na mantwala yina bakusalaka Nila beno talaka na élection ya Luvunu yai ina Nkadya Mpemba kuzwaka 8%. Ina betu ni moklan monsieur 8%. Ina mwana ya kolela zola kwenda na mokoko bao zole na turi ya zole mwana ya kolela ina mukena kubukila kiwuku la grenouille parfait kolela la grenouille parfait kolela ni mutinu na mukena kubukila kiwuku yankele kiwuku la grenouille parfait kolela mekona kutekisa mpeve na jambo ya mbongo ba vote ya na Nkadya Mpemba mekuvuna ba supporter ya Yandi yani kwenda na kuri ya droit ya Afrika yani kwenda kave nyosi na banaka Luvuno Nkadya Mpemba mekona kufwa bantu na le pôle yani mekutuba beto kusala commission parlementaire nyosi na Luvuno. Mais il y a quel évêque député, mais il y a que le foot à Yandi, il n'y a pas de député. Ni moutindu. Ah, ben Mogutala. Nous sommes Mathias Kimaka. Donc, poser candidature parce que nous sommes Pesakayani Mbongo. Peut-être Tubaka déjà dit à Mouina. Awa, nous sommes Mathias Mekuza Kubasika. Kutubati candidat Nkele. Et Nkele n'a pas de supporter. Élection transparente. Commission nationale électorale indépendante. Mais nous surtout Nkadya Mpemba mekuyiba ba vote, ba nyoso ba kuzimanaka. 4 mois ba commencer kuvuna beno ba vote, ba commencer kubasika na 4 mois beno kusala fichier électoral. Beno kusala commission nationale électorale indépendante. Yina ba ke kuvuna, ba ke kuvuna nge. Yina kele na me sauver. Nzo Mathias yan kuza na sude ya Congo beno kuyoka Yandi. Nsatima biala kuiza kuna na madingu beno kuyoka bau mbulu kuiza na madingu beno kuyoka Nkadya Mpemba beno kutala madingu kele terrain nani ya mwana ya makaya bamekwenda kusombola makaya kuna na madingu mwenzo yani partina bamekwenda kukatula kidimbu kizizi ya parti ya makaya kuna na madingu yina kele bisombolo bakeboklaka yao. Mais si bana ya Souda ya Congo, bana ya Nkai, bana ya Dolizi, ya Sibiti, ya Pointe Noire, bao nyose meku katuka kuna na madingu, wow! Peno pense ki mvuka ya bawina, ya mayuya, ya Luvunu ke kusalama na kilungu ya zole, ya weekend ya ibetu na kubanda, na mardi ya ibetu na kubanda. Bame annonce yao ni mazono. Donc kilumbu ya mazone na kilumbu ya bubu yai bantu ya Luvunu kena kwenda kuna na madingu madi bame banda banzonzolo na kunata Nkadya Mpemba na kimfumu na election ya mayuya. Beno bana ya Congo bame kuyoka bame kubebisa bame kuna kusombola bisombolo na inzo ya makaya ya parti ya Yandi kuna na madingu bana ya madingu ni kuna betu muke na kubokila ntango ya kaka muke kuyufuraka toujours ba muke kutubaka ti mais bantu ya makundu ina kena kacha le pool baina ke kudiaka ba bantu baina ke kusalaka imbi na bampangi makundu ya beno ya kele kaka ya kusala imbi na mpangi yange bake tubati baina ke kusalaka ba mikisi ya bwala bakele mingi kuna na kacha le pool baina ke kusalaka ba mikisi ya bwala bake mingi kuna na kati ya la bwenza baina ke salaka ba mikisi ya bwala bakele mingi kuna na kati ya le kumu
kuna na kati ya Lonyari, kuna na kati ya Lokwilu. Donc bantu ya makundu ina to ba ina kesala ba mikisi ina ba mikisi ya beno yakele kaka ya kufa bampangi. Oi, yae ni ntangu ya kubasisa ba mikisi yango na kulakisa na muntu ni muntu kena kukwiza kuna na madingu. Yina nyoso kikwiza na madingu kele mbazi ya Nkadiampe wa Mutatu Mukuyu. Ba ina me kutula bwala na kati ya mpasi. Ni kuna beto zola kutala bidimbu ya ba makundu ya beno. Kanse munu mfumu ya bantoto kuna na bapedu nyari. Muntu yuna me kubutama na nzila ya roya nene mfumu ya bantoto Mikaela Pongi ina kusinyeke mikanda na mindele na 1883 munu Mikaela Pongi ya 7 me kutuba na bantu nyonso tuina kena bunkoko ya bwala baina nyonso kena bibanda baina nyonso kena babinkoko baina nyonso kena ba mikisi ya bwala baina nyonso kena ba makundu beno kubasisa ba makundu yina beno kufilisa ba nyoka beno kudumisa ba nzasi kunokisa ba mvula kwena kukota na chambre ni chambre ba nyoka kukota na chambre ni chambre ya bambazi nyonso tu ya Nkadiampe wa Mutatu Mukuyu baina ke kwiza kuna na madingu. Ni mutindo inafo ya kusalamu mukana kulomba yao na batata ya munu ba mama ya munu nyonso tu inakena kati ya Lopul kena kati ya la Bwenza na kati ya la Lukumu na kati ya Lunyari na kati ya Lokwilu beno kutula ba mikisi ina mayela yina na kubumba suda ya Kongo beno kulakisa bantu yina ke mfuyulu ya bao ke kuiza kusalama kuna na madingu ba yina nyonso kena mikisi ya banyosi yina lena kubasisa banyosi beno yina ke kambaka ba mikisi yina beno yina kena ba makundu yina ba yina kena kati ya Lopul batata na ba mama beno kubaka video yai beno kuzenga mwakisika yai beno kufilisa yao na muntu ni muntu beno kutula na ba rezo nyonso ya kukumina ba yina nyonso kena kati ya Lopul na kati ya la Bwenza na kati ya Lunyari na kati ya la Lokumu na kati ya Lokwilu baina kena mikisi ya banyosi baina kena mikisi ya banyosi na Lopul na la Bwenza na la Lokumu na Lunyari na Lokwilu beno kufilisa banyosi ina kuna na madingu banyosi ina kulanda mbazi ni mbazi ya Nkadiampe yanda vanda mutu ni mutu na mekukatuka kisika na kisika ina kena kukwiza na kimvuka ya Luvunu ina baki na kusala banyosi kufuluka na zulu ya yandi banyosi kutatika bau beno filisa bamboma banyoka beno filisa bango ya mpipa ni mutindo ina ya imekuma ntangu ya kutula binkoko nyonso tu ni ina kekulakisa bunene mukana kulomba na beno mulevo ya beno memukanisa ti ya imekuma ntangu ya kubasisa babidimbu nyonso na kubumba suda ya Kongo na kubumba bantoto ya Kongo na kubumba bantu kuna na Kongo surtout beto na suda ya Kongo muge kumanisa ni awa batondo na ngwili ya mbote tatanzami kusadisa mebunkoko muge sosa kutala bidimbu ya beno bika bambazi ya Nkadiampe mutu ni mutu katuka kisika na kisika anakuza kukutana na banyosi ina nyosi ke kutatika kaka yandi pa lera nke vutuka na inzo ya yandi una mpipa ina mkwendolo ya yandi nyoso kaka ni ina mfuilulu ya yandi nyoso kaka ni ina kilumbu ya mbasi kisika ina baka sosa kusala renyo ya bao beno kufulusa yana banyosi
beno kufulusa yao na banyosi, beno kudumisa banzasi, kudumisa banzasi, kudumisa banzasi. Si beto me kusala mutindu ina ve, beto kena kulomba bunkoko yina samuti, si beno kele na minuki ve. Mebene na kubasisi la beto bunkoko. Beto kena kulomba yao na bayina kena mayela ya banyosi. Banyosi kele yina, kima yina. Ke kuningisaka bantu nyonso. Beno kufulusa bao banyosi kuna na madingu. Batata ya munu kuna na madingu. Pange ya bakamba, ya badondo, ya baminkengi, ya bahangala, ya babembe, ya bateke, mpange ya kingweina, ya babembe. Beno basisa banyosi, beno basisa banyosi, bamusangembu fanaka na bamambu yai. Bunkoko me kuzimana. Hape mutindu bantu kena kuvelisa Kongo, me kubebisa Kongo, me kuyiba nyoso na Kongo. Bakena kusola kaka ni beno kuna na suda ya Kongo. Bamvula ina lutaba me katuka na ibiti, kuna na sibiti na ibiti. Bawu ina kena kuiza na madingu. Me beno bankoko ya beto, batata ya beto, bantuenya yina baku biklaka bunkoko. Babantu ya makundu. Makundu ina kele kaka ya kufa bampangi, utalisa bampangi mpasi. Miyayo kuma ntangu ya kubasisa makundu ina na kutula yana kusadila Kongo. Mutu ni mutu ke kukwiza na kimvuka yankadea mpe makuna madingu kukutana na makundu ina. Banyoka beno kubasisa bampidi, bamuduma, bamamba ver kubasika, mamboma kubasika. Ni pilila. Si beno na kubasisa veina, beno basisa banyosi, beno basisa bima nyoso, beno kene la yau, bajonga ya mpipa, ba mustik, banzinzi, kufulusa bao na ntangu na mpipa na kati ya bashombre ya bao, kupike bao, samba kukima kuna na madingu, batata na bamama ya makamba, beno tala mwana ya beno ya madingu, makaya, bame kutula na boloko, bake na kunyokola, bakele na nsatu ya kufoyani, bame kuiza kuumilie yandi kuna na ntoto ya madingu, atata mosi ya madingu, lena kubasisa banyosi ve, mbuluke kukuiza beno ke kutumisa banyosi, banyosi ke kutatika yina, nyosi ke kutatika yandi, mkwendolo ya yandi ni yina, nsati mabiala ke kukuiza, nzo Matias, Nkadia mpema mutatu mkuyu sasunge so mwane ya mumbosi ke kukwiza banyosi ke kutatika bau melomba yao na ntima mosi, melomba yao na kiminu beno kufuisisa nsonive na bantoto ya suda ya Kongo, bantoto ina bankoko ya beto kubikaka. Mukanisa tibenu mekuwa matondo na ngwiru ya mbote bika nzambi kusadisa, bankoko ya beto mpe kusadisa kaka na blumbu ke kukwiza.
Thank you.